الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. أولي الله تيغا مثلك فوبمانا إن شاء الله. وصلى النبي كما دي صحابني أدي دنكوني أدي سير السجى يا خدي ما وندي ينكوتا. أوغا تاري كبيرة فبنكلانو بني إيغو مغام مالين نغو. Oga mulla iran kefi inankara ina Allah Qur'anin tanga ananya sadaka jariya yi odi sudanga ananya hinne iga duanga isara nunda amma ganya nantige perdi sara nunga bireyenga ikharangen kana maga sigiti kenga kella hala yani ogi kapame iyo maga ogi tugana sinesu molanta foge be tugana na sababu nya igana yidingira ninga igante bana kal sin kosofono qisu gana nyu o maga no kubane ola ya foge be deberini ode jopana esaiti dakaro fina tan nagate ada la timeni segi afayo maganunga alhamdulillah ifay sino filande nya yiri ode ga nuak so tray gadi aga kallen nangaba kenga igayo maganunga oro gambi malin kalle ode khanu wakati lele onyamula njopege lisine ke jopadinya ma alla kitana njopeke wakati ay ogra mogoni be fayre ayta muni ngo magano yogoni duguta imme kunni fo goronya kumpa idugutana keta ona follo mu kona jokidi batenga ade Suleimanu noku ayta mu goro ngono alhamdulillah irigani ga dugutana yeba inshallah Allah gana dunge kesuni jikke ay igana udu ay sara non danga e muri fongeni kebe agante sikki maga wala mana ni begedo wara kenga afana na fabankallano oni bogi sara non mure ane sino yogo abaka saren kamma ane liriyenya baka kamma sallu ngana kinye maige wakati ni ngana kinye aya ringi nyaare te iganda gimbaka mimma fay wurwurnu ana wankindi ana sose ana mo sudeberi kudongan kati iganden kitta mogobe ay remme kayme ane bitandinia agana nyaage khoro fon nayo ane faban kanyimme walla ga telle de tunganga na sababu nyaare nga maga birene mogobe masun qaso ngana nyirini fubeni di fabani ga kanno saketi loy iga komandini mutu mogobe iga perendini mogobe akenyaare gante siraga sikida sarende wiye nyana de sonko nyana de hamminde jote nyani ane lemine ke rasinon dina saren ka gana wori lemme hajunga kebe gante kitakanga kallihina kamaya asababu nya baba gante kannogonga fubeni ge khoro faban kalle yala halantu khota be gada batte walma sallunga na kinya sallinyira mu khobe malleyan tammi so khobe kudona kesu wogundi baka faban kallanon kamma igana ni no qibane gano saren kilun nataw walma gana wota maga kanga awumulan kande gille menjara mem serentono aga sikara na ordinasi tugada walma inari sare nyagundi fejire nanta meluwa tuga ga rogono remme nyagengi akota wumalante yigene walma gana itaguni na katabaka gara nokunga alle men kora tugana agante tigatella ko serebe danga baba nya tugana daru kudo ona kusinoni wutu bakka sara yagaren kamma ona lomunu koni waradu bange oy meni wutu oni qarangundi oni jara ona isun qasona sigitia saren ka kilun natuma alhamdulillah ananya jikke lemine ke garanga nan tigari baba gantononga soroyono iraga sikidanga nan sigiti faban kallano nyamerinde xanne nyani Allah ta'ala ngedo nyamerite qur'ane no tampille de fo ayuga sefere ala timenin qibarun kamma faban kallano qibarun kamma bo kella halan qawa osungirite tuwano magayme nan sigiti faban kallane haqqe ko fo fardu kifaya nyan serege me kitogoni wara kundunga ko fo suwane junubun kitada batte me sorogana kite ni mellawre kunde junubum bogu kuttun kamma koy furin sallenga la hala kebe faban kallano bege dangi daru aytamun ghayru majra tarikh angna tarikhum pay kebe ge dangi daru soronge sigidanga imani ge sigida ni dema iyalli sigiti dina kay angna tuana konkonto be fay annabi alayhi salam sahaba khorobe ni fubegere hadisen tangana mpunga suwa asahaba be gampunga sabu hurera ala timenya na gorano gonyay me ari ko fon sunafa bel ari umman suya nafa angana daga hadisen karam pa kitabun kara kebe kitaben gan sahan taswa imam al-bukhari aytamun yan yatime lemme yani bukhari angana daga madhab imam ahmad nan tasigina dinan dafa fi yawm khalq al-quran فتنة القلق القرآن إمام أحمد بن حنبل كان يتيما يتيما إمام الشافعي يتيما وهكذا سرونج السجن ديما بن بازني سوى تكيه كوسخرو على تيما غنيتله الحمد لله كفوني حملوا مرا قال لي دون دارو ياللي بوتموتو يغا باتن تقو كفون نغنا النبي يلو نيونكني كتي عليه السلام ننتي فابان كلانا نكروسين دانا كو كيتوغا مغوبي أرجانا غنيانا كندو يتاغل لما
arjanna nogonga ana gatandi yatimaru kallen yande sababu lomburagu feti la kallen ken kante bantene ka sugaye makallen genya kota sugaye makallen genya kallen yande aitama gullagana asababu kenya geni besuni durataw ante to minan qaro munga kefni faban kallano nga kotabe ndoma kongo ga francia yogodo milero aya qiyad milero tinantina lari tidikina ona faban kallano ndemati 18h nantinte to mine qaro munga nyana mo fejri fabe ke fati agaro mulla la timeni listin no mamma go fayta guno magaire ati geni duange be kongo biresu fayta guno raro munga wuti tintina alla na idde ma nganne be ga ikana la timeni yogoni sorogo ini kofiremme ikana nyala timel lumuma janki kina me fay kala dubana giro muntaqima aygi mara ay me fayta guno wa hakeda kallenya gide kebe sababu besuna dude kentagwa serenti karano kutu antankara mogotu antankara dimmatu wala kella hala sino feti me biranto nyani wajunde ono kilunto faban kallano serebe gana hammini mun koren kumbene anna hammi sasa kulumunu ya sigidanga angana daga suratul kahf fay musa de qidr annabi nyimun nan tagande ala timel lum tege yenda asababu ni manne wa kana abuhuma saliha isara nun sigiya daru Allah ta'ala ndi falle rega de sutura de serewara isigi faban kallano nda alle munu avenir xumbene sorobe ne kage kara ni korento i avenir mpay kunya tengiya anni korosi angana karama Allah kage de sorowara ige sigan qafalle nan ka koren korosi ampalle naam kube ni fabani ge kara odi simi bire kay daru ayugo we khairi ni yogo ni no i fabani taqenga sababunga mais sasa ne kullo munya wala hamminde jote manne kunya wala ikan i haqqenni modi kebe ikan teru legia igan qawa khaybe to sigi da sunara nani khairi ke sababu ni men kelemine be fay kala tunga ngaga kundu afaba ya sababu nageri wurondi kiyengol lida batte wologo no kitu kurime anti kallenya gerenya on sigida annabi alayhi salam ati alla wi komende mana komebe gena nyangalla komonde mana sira sugana angalla komonya dema malla gerande ma demandana middangi faban kallana serebe jikketana gante fabe gantara amara ode senegal ala timeninge masala nanti manne suno na gangalante munde banenti geti faba kara ko tabe iken jikken sunyame iti garangem bono i perdi vinga nyeme khalas ide wuye nyanto ga kotanga me ko tabe geti saga sire do faba sire da gautu na gawra darul aitamunga ati akota intaga munde ken kama duna gangiri hammi begiya allah ta'ala ne hammin tagande ade kellaga ade jara ana tandi gango nyani osun kefi ona kudema o se kon kempa ibe gan katti demana senegal galle ode no kun adresse ko sorondanga ibe gan katti gande sorno wakati na linya galindi malla gidan karan kore nya galindi ibe gan kattirni dema akira so courant facture kaytu gana idanga lote angenyi nino serenta ngalante fodeber même senegali o sefa kamma sorobe ni gan kattaranga tulundi yaganu begare ngana kota tullay tulundi nara itamu yaganu be ni gadda l'internanga markezunga nari daga ni yun kollallaga nitulu kudon kana yugo nyani allah ya kesundini wal mallay yisini nari longunu be gano nari la yunfiqu dhu sa'ati min sa'ati ibe gan katikebe de berni dare deberi ande nyana anyi meyadanga wala kengango nyane nunga faban kallano ni dema ni khidima wal mandanya wakati manari masala ibange ziyara nkotonga annari tagu kefiniya andina masala andi mungundi de sinonga ade togo beni agi ikamma kulla halani alegere oeduanga sirsu agi igode nafagana de faban kallano mbattenga andenya anyimera okuna killenya koini killenya fay oga koini fosunto baka killeke kamma ibendi sogoti min tanterin kana sogoy ibendi kandi mbonondi timpalle faynanga l'essentiel ngen kebe hadafu beginga anantimme nen jotini alla no kunya subhana me harmaran qibare kentingirndi ni mbatte wala kella hala ibegan katti fofo si bege roti fofo sidanga alla ganne besu tugana ogana giriere 15 oga tele no kube o fatele forage bege sore satoke de tora iyai nanti faban kallano forage beirul aitam nanti iya khallen dingira bega tegene amettegin keda amettege keda atege ya waqfan lillah nankini alla ya faban kallano nyallini kharango ifo fosuga kitene aso sagene katiyai wala kuyanyi omaga insha Allah walinu ku numero ninge wutini magaram mogoni kilube gan qawa bakate lomunu nga merana kama migeri kensu ko anogo nga baneti bane yo kiyani mana begedo wara ona lomunu ku kefi ode Allah yeso nyamurute subhanahu wa ta'ala no to bireyan qode ko fomuma inte dullino maga inte dapuno maga insha Allah tabaraka wa ta'ala wala kiyani na digame ke do fondi mana begedo tagunere
ogana duguta o yankana urodunga karamo no kuyerni lemunu ku chambour ni tagandi kamuke a listi kegi maga après ya khili na chambour ni koy gay lemine suga sakka sogoro hebe na koy akompempay ina koy nonga kanatu wala afal inshallah taala qibara nya sankini nonga Cheikh Ilas bambara ayo kekutu